o iteleditše radio ya gago ya mmamarato a mathapama a lekgono letšatši le lebotse letšatši la boraro kgwedi e le kgwedi ya mopitlo ngwaga ke 2023 mo go motse community radio station your friend to rely on ka nnete lenanego ke pitšentše kgolo mogešo mathapameng a lekgono a mabotse lenago le go bana go o tloga o ipsina lenanego le go bana go le go tšeiša manya bathapameng mabotse motho wešo sa gago ke gore www.mcrs.co.za go kgona o no re 96.3 FM stereo bona mo tla go botša bathapameng a lekgono bjalo ka ge e le gore nna ke gama ya lefisha ke tsorotla ya lefisha mogagešo segagešo se fela se bolela se re ga eme ka lešimelo monna ke a šiwa ke khudu go ra gore be a sa phapha ye nngwe monna wa ga maubane o sa tswile ka meboto e ka fao mathapameng a lekgono ke toma go le lena ba gagešo ke tšea sebaka se ke leboga ba mphatho ba go bana go ba bile lena go tloga mesong go fihla ka se sebaka lipsine ka ditaba lipsine ka magang lipsine ka dilo tše kaone tše go bana go motsa community radio station e tloga e lefile tšona go nna bjalo ke santše ke tšea madume a ka ke a tšea ke a leboga ke a tšea ke a lebišago ba dirišane ka nna ka gati Lady EZ ke ya go leboga wena le Calvin Mago pam Papa my man ke ya go leboga mogešo ke sa le ba le khulong ra matsetse kua morago gare ga mpa ya mosegare mo a bego a re mo go wena a re gata mmogo ka nnete nna le go le kaone le go bana gore tloga re psina ka lona bjale gona bjalo re swere kgangkgolo tše pedi di kopane lela ka pitša tše kgolo mogešo ka ele ka mokgwa le psina magagešo ngwetše tša malapa akgonyana ba malapa barwedi ba malapa banna ba malapa basadi ba malapa bagekolo ba malapa nako ya lena še nke re no dula re bona mo re no dula re lebelele temana ya kera poledišano ya go bana gore na le nayo mathapameng a lehlogo poledišano ya gore nayo mathapameng a lekgono mo go motse community rest ka gore ya le motheletše ke re dumela motheletše ka lebitšo ke nna se bolele wa ga malatši e seri ya lesfiša ke a e tsorotla se nka le botša go sona ke gore mo pele ga ka re na le rwarwadi ge ke bolela ka rwarwadi ke bolela ka molotabohwa bja setšo sebonkokoto sa tshedimošo ya tša sedimo semoya phekolo ya dihlare ke ra yona rwarwadi go merero ya bohwa setšo hlatholo ya ditoro kalafo ya meropa le go thwasa le tše dingwe ke tla le tsebiša bitšo la gagwe ka moraga fa la bona ke tla tsebiša bitšo la bona ka moraga fa se nka la botša go sona ke gore batheletše re a le amogela nke le no dula le kgoseleng bitšanang le tla ntshwarela ka baka la morolotšana o ko bana go sepela ka ona ka morago o la fela go ba sepela ka ona wa o padile o sa etile le ona re tla no bona gore na re dira bjang sa lena ke gore no bang gona pitša tše kgološidi di a bela ga ile gore mohlwe mongwe o re šala morago o ka no re mo Facebook page ya Sebolelo Malatši gomme ka rometše sengwenyana ka ge e le gore mathapameng a lekgono bjalo ka mehleng la bobedi le lengwe le lengwe la bone le lengwe le lengwe re gahlana le rwarwadi Professor Moremi
na le yena Mathapameng a Lekgono o se wa lebala gore ye e tloga ebile re gasha go tlologa mo go Facebook page ya Dr. Moremi, Professor Moremi. Ipsina motho weshu, ipsina ka motse community radio station. Nke re emelele re tsene go di mga taba ye go bana gore tlo bolela ka yona. Ke a kgona go bona le tontšha la morago ka se nna ke tlo se hlalošang mapile go tloga fa re tlo tšea ngaka a re hlalošetša gore na go direga jwang ka tlhogopoledišano ye go bane go re kopana nayo. Ba bangwe ba kopane natšo, ba bangwe ba santše ba lla ba sa tsebe gore na ba swantše gore ba lebe kae, ba bangwe ba lobile, ba bangwe ba ithwele megono, ba bang ga ba tsebe gore ba swantše gore ba dire jwang. Bjale motse community radio station Mathapameng a Lekgono ka tlhakanelo le tlhathollo e kaone ya go tlala seatla go tswa go setsebi Professor Moremi o gona ka fa. Nke radio no tšea tlhogopoledišano ke tšee ke lefe tlhatlo ka yona, pako ya lefa, pako ya dithoto a go jalo Professor e re ko go bulelle yona go jalo Professor go tloga go le jalo Professor re la mogela Mathapameng a Lekgono e re ke le kitele sisha ka ganong ke le beele ke ba beeleng yona ke le beeleng yona na pile gore tle le kgone go gata ka moshito o tee ke tlono e bala for metsotswana e meraro na pile ke a fetša ba tšheletše yona e balaga ka tselane bogorotwane bo tloga bo ipapola malapeng ka moka mo bana ba motho ba kgantšhetšana go maatla bo ramolao ditšhelete ge yo mongwe wa batswadi a hlokofetše ga ba gareng yeo pele mohu a re šia bana ba mpa meloko le balekane ba fela ba tsitsinkela thuto go etša dithuto go etša difatanaga lerwa ka dipankeng dintlo dithuto tše dingwe le bagolegi ge ke bolela di bagolegi ke bolela ka bagolegi ba di policies ke bolela ka di beneficiaries o mongwe o nyaka go tseba gore na ba go ngwadišitše mang ba phumotše mang ba beile mang ga ba bea mang aga na pile go gongwe bana ba motho ba fetša ba swarane ka megolo le go tlerola mangwalo a bogwa gore ge ramolao a tlile ka mo lapeng a tlo go tla go ba balela pampiri tšeo o mongwe no yemelela ka mpelompetwana ka ge a bona gore yena ga ba mmea mo a beng a swanetše gore a be a nyaka gore ba mmee gona a tlerole pampiri tše ba leka go tseba ge ramolao a leka go tsereganya lefa e fela lena ka sega ga borena le tlo re botša gagati e bonwa e lebanwe ke meloko le metswalele yeo sa bona e leng go hlakela le go emelelana go emelela bang gore ba emela bao ba tsebang ga botsa gore ge mafelong a letšatši ge ba seno hwetša selo bona ba tlo hwetša lešokotšo ka ge le ba ba thuša go baka dilo tše bontši bja malapa le bana ba ona ba fetša ka golwa go hlolana ka diolo ka ge ba hweditše se ba beng ba sa se hwetša go ba hwetše se go banego ba se hweditše goba ba sa hwetša selo kabeng ya dithuto goba lehwa la batswadi gagano tše bjalo di dula di direga letšatši ka tšatši ebile ba hloka tharollo ya sekgowa goba ya setšo bontši bo fetša bo ngadile magaga bo bona ba thothela gole ba moga ba bang dithuto tše dingwe ba di tšea ka gang bona ba sa tsebe gore ke efe tshepedišo ba swantše gore ba e tšee tshedimošo le tharollo batho ba dula ba e hloka ge diemo tše bjalo di tšwelela maphelong a bona re le batho bantši ba go bana go ba kopane le mathata ba bangwe ba lebelela le dithuto dintlo di tswaletšwe ba bangwe ba tšhabile ka
ge re le baswana re phela ka dithalabakane tša setšo, re phela re gakanega ge tše bjalo di tšwelela magareng ga rena, lehu mmamoneanya ngwetši ya malapa di tlile ka lapeng. Ka ge re hloka tsebo le ditaba tša go tsereganya lefa ka setšo, le kgono re na le Professor Moremi. Professor Moremi, ke a go dumediša mathapameng a lekgono, ke a le dumediša hle, nke o dumediša batheletši ba Motse Community Radio Station. a ke leboge sebaka se le mphileng sona tate Malatši, ke be ke leboge go gahlana le wena tšatšing la lekgono go tla go ba mosepediši le moapei wa dipitša. A ke dumediše ka kua gae, ke dumediše ka mafateng a matelele, ke dumediša magoši bommakgoši, ke dumediša baruti, ke dumediša bommamoruti, ke dumediša mangaka ka moka le bommangaka, ke dumediša baetapele ka go fapana lefase ka moka, ke dumediša batheeletši ba bagolo ba Motse Community Radio Station, ke dumediša ba ka gae ka moka bašomi mmogo le rena mmogo, ke seke ka lebala go dumediša moapei wa dipitša wa rena wa lekgono wa le go fa e le go ntate Malatši. Professor, ke a go leboga ga o mpona ke itšano ke tia legopo la kgoro tše go laetša gore lekgono re tloga re amogetše ba bakoto. Jwale ka ga e le gore re amogetše ba bakoto, rena re gakanegile ka fa malapa alwa ka taba ya pako ya dithoto. Le tsebang go ba le kwešiša bjang ka taba ya pako ya dithoto? A ke leboge hlogo poledišano ya letšatši. Pako ya thoto e gona malapeng a mantši, ebile matšatšing a bolekgono šetše le setlwaedi gore ge mong wa lapa ga a ka no robala pako e santše e thome. Lebaka le legolo go ya ka tsebo ye nna ke e tsebang, ge ke le moremi ke le so ke swanetše go aba dithoto tša ka ke sa phela, ene ke diabe mo e leng gore ke na le bonnete ba gore batho ba ke ba abelang ba ne le maswanedi ya go kry-a seo. Ga ke e bee gabotse batho ba ikwešiše, lapa le lengwe le le lengwe le swanetše go ba le mohlahli. Ge o le monna wa lapa o swanetše go ba le mohlahli, e ka ba mohlahli o e leng gore e ka ba lawyera ya gago, e ka ba mohlahli o e leng gore e ka ba ngaka ya gago, ye e leng gore e tlo kgona go ka go eletša. Lebaka šili lona banna ba bantši a re lokiše dilo tša rena re sa phela, mebele ya rena e sa dumela, malwetši a se ba re fihlela. Ge o le monna o ne le motse, o swanetše o kry-a mohlahli wa lawyera a be gausi le wena, le wena ka bo wena o di direle wili ya gago. Ene nna ke motho mongwe ntate Malatši, ke bereka dilo tša ka mokgwa mongwe. Nna wili ge ke e dira verbally, ka boa ka e dira le lawyera, ene ka tsebiša ba gešo lawyera, ka ya lawyereng ya ka ya ngwala selo ba gešo ba le gona gore le mohlang ke sepetše ba se ka tla ba re le ye pampiri ya re tlaba bjalo ya setšo shi setšo. Kabelano ya gona ya thoto ya fapana kudu ge monna ne malapa mabedi, go na le ditseka tše di gapeletšang gore mosadi o mogolo o swanetše go di kry-a. Ga ke bolele ka diphoofolo tša go etša dikgomo, ge e le gore monna o ne le malapa mabedi o tlogela dikgomo di le ka šakeng le legolo la lapa le legolo, go ra gore gona mosadi o monnyane ga a tlo abelwa dikgomo. Monna ga a nyaka go abela mosadi wa gage o monnyane dikgomo, o swanetše go mo thomela tšona, o swanetše go thoma lešaka la lapa le lennyane go be mašaka mabedi, empa e be a monno moteng. Dithoto di a fapana, dizwana tša lapa le legolo e tlo ba tša lapa le legolo, tša lapa le lennyane e tlo ba tša lapa le lennyane. Ge monna a thoma go ba ka gare ga plan ya gore ba le malapa mabedi, o swanetše gore a thome lapa la bobedi e le ge dithoto tša lapa le legolo a šetše a feditše ka tšona, mola le mola o tla no ba oketša a tseba gore wa go berekela lapa le lennyane. E hlalwa keng pako ya dithoto tša mohu? E hlola ke lebaka la gore ntate Malatši mohu ge before a robala o swanetše go lokiša dilo tša gage. Ge o le monna
o tseba gore o ne le dikoloi ke bolela ka nna dithoto tjaka ke di abile ke sa phela le ge nka robala go sasa ke na le nnete ya gore dilo tjaka di ka se bakiwe ke di abile ke ba biditse bana ba mma ka bitša bana baka ka bitša basadi ka ba bjang ga ba lebelle boleng bja dithoto tša gago re ka e bea gore ba lebelela boleng mara nna mong ka nama ke swanetše ke lebelele gore dikabo tše e leng gore ke abela ba ke di aba jwang a na godimo ga dikabo tše ga ke hlole diphapano nna ka bonna na ka nako ye nngwe banna a ke e bea so ntate malatši šuu gona o ka gae o ne bana ba babedi ntate malatši o ne le mosadi o no tšea di-percent tše dintšhi a di fa ngwana a tšea tše nnyane a di fa mosadi a boa no re dilo tše ka mokana ga tšona di sepela le ngwana o monnyane a kry-a ngwana o mongwe mo go bana ba bagage a se a mo abela selo gore gore monna o te hlolola bothata ba gore ga a robetše mo lapeng la gage go ya go tsoga tshele ye e leng gore le family ga e tlo e kgona gobane bana ge ba šetše le mma go bona ngwana a tseba gore nna dimilione ke tšaka gomme ngwana o mongwe a lebane le 100,000 bana ba bobedi ga bona ba tlo tsogelana matla ba tlo thoma go rekelana manaba ba tlo nyaka go bolana mara taba e tla be hlwamile ke mang ke rra go bona so ko gore kabo ya thoto wena mong o swanetše gore ge o abela bana ba gago o lebelele gore ga o hlole bana ba gago gore ba tla ba šale ba hloyane ga o hlole bana ba gago gore ba tla ba šale ba telela mosadi ka setšo gabotse thoto ge re yaba gabotse ka tatelano mmago bana re mošia le dilwano šala a abela bana ba gage ge bana ba gage ba ekwa ba latela molao wa motswadi wa bona jale ke kgopela go botšiša professor yeah. ge o le wena wa dikobo magetleng o ne o ba le ntlwana e tee le mesemelo e mebedi le bolao bo botee le dipitšana mo napi le gona di tshwantse re di abelane go ka ba tshele fao ka setšo ke mo ke bolelang ke re ge mohu a robetše a tlogela mosadi o šala a tšea tše di leng gona tša monna wa gage a šala a godiša bana ba gage and then a ba godiša gabotse ka mokgwa e leng gore ba ka setle bala that's why gabotse rena gabotse ka setšo sa segaga bo rena kabo ya rena ke ya ge re šetše re hlobola ke mola bonang ba kgona go bitša ba family ba re ao wa mogala bo bane diaparwana mo le ka topa ke kabo ya segaga bo rena gomme dithoto ka moka di šala ka mogae gona mo ka gore ditso tše di a fapana yeah. na ge go abewa dithoto tša mohu di abewa letšatši ka morago ga poloko goba dikgwedi ka morago ga poloko molao o re ge mohu a fetša go robala dithoto tša gage ka moka di ya gae di ya go dula di ya go emela mohlang wa dikapolo mohlang wa dikapolo ke mola matšatšing a bolekgono ka lebaka la gore batho ba le difatanaga ene o kreye di bereka ene e le gore ba panka ba tlo nyaka ditseka tša bona godimo ga difatanaga tše tša mohu re felang ge re fetša go boloka re a khuna mara kgopelela tše dingwe di ya mmereko mara ge e le koloi ya mohu le tše dingwe di a dula di emela mohlang mohu a apolwa semmušo and then ke mola re bitšang bana and then re ba abelang semmušo ba abela ke mmago bona go tla jwang gore meloko o hwetše e šonya dinko go topiwa di-tv go topiwa digarafo go topiwa ditafola ge mosadi a salela ka kwa tukutšela ba ipha dilo tše lebaka ke gore ge lehu le tsena le monno o mongwe šuena ka mothoko ba re ke tshele and then le tsena le monno o mongwe gape ka mola ba gore ge o le monna gore o bolaile ke mosadi and then go gapeletša go kgorometša mosadi o gore a tloge mo gore rena re le baga bo monna o re tle re kgone go ja ditseka tša monna o re sa lebelele gore ka morago mosadi o sa tlo no nyakega mo go monna o re di tšea goba re di nyaka re di tšea ka morago goba ka nako e go ntše go lliwa ka molao ge monna a fetša go robala wa nelele mosadi ge re mo apola after 6 months ke mo re boang re dula re le family
re re ana kabo ya dithoto tša monna o di o sepela jwang mara ge monna a ne le mosadi ene ga e re motseba ene mosadi o re e tswa go monyala a nyetse ke rena monna ga a nyalo wa nyallwa and then mosadi o re motseba gona go ra gore rena re le ba leloko ga re a swanela go ya go baka ditseka tša monna o be a berekela lapa la gage mara matšatšing a bolekgono re a di bona mo malapeng a batho ba leloko ba ne go kgorometša mosadi e le ge ba baka ditseka tša ngwana bo bona kabo ya dithuto e le bana metlabo mosadi wa bobedi goba meloko kabo ya dithoto sa mathomo ge monna ne le mosadi mosadi ya gage santse a kry-a ditseka ya bobedi o swanetse go kry-a bana ba gage ge ditseka di lebane mohu re ne go abela mmage le papage ge e le gore ditseka di sa le gona ke mola ka fang le bana ba gabo mola le mola gane motlabo ka ntlane ngwana naye ke mo ngwana a swanetseng go kry-a se sengwe se se rileng le bakašhili monna ga e ba le bana o ba le bana go tla go godiša bana ba gage ngwana ga le ka ntle e le maybe wa Maria or e le wa mang ngwana o swanetse go kry-a setseka sa rrage aowa e le hlaba e ka ba hlaba o bile gona o hlotse ke monno go ra re ngwana ga ka se kry-a setseka sa rrage o tlile go la boima gomme rrage a lebeletše bana ba bangwe go tlo go thomiwe dintwa ka gare ke mo o bonang nakong tše dintši basadi ba tseba gore banna ga bane bana ka ntle ba makale ge ba ye kue meberekong ba re ba nyaka ditšhelete tša banna ba bona kue mmerekong ba re ho go ne le ngwana o tlile o re le yena ke papageo and then ke thereso ba di emiša molao o re ngwana o swanetse go kry-a ditseka tša rrage gore a tla kgone go gola a ye dikolong a e kae gore re banna se re swanetseng go se tseba ge re sepela re naba ka montle re ria bothata gobane santse re kgolofele mo e leng gore re a tseba gore mo basadi ba ba tsebagala ka mogae kabo ya dithuto na ge Johannes a dula le Miriam kua mekhukhung e fela go direga gore ba reke dithuto di-TV di-oldropo di-stofo le tše dingwe ka madi mabe o mongwe mo go bona a hlokofala na kabo ya dithuto le yona ka setšo goba ka molao e ya dumela ka molao e ya go dumela ge ba gabo monna o ba kare ba ge go šetse go hlagiletše ba kgopela go ya ga gabo mosadi ola ba ya go kgopela go ntšha tšhelete ya legare ge o ka kry-a e le gore monna le mosadi be ba dutse makgweng ba enjoya ditšhelete ba le makgweng monna a robala fatensete morena aga rena ba gabo monno re ya molata ene rotšea se sengwe le se sengwe se leng aowa ga go kgonege lenyalo la batho ba ga le tsebagale ngwana wa batho lenyalo la batho ba ga le tsebagale ngwana wa batho mmebisi wa batho malatši gape mosadi o swanetse gore ga a bona monna a dula le yena a mmotša re monna gešo a go thuše selo go reka TV e koto ya 80,000 monna tšea tšhelete eo bonnyane ba gona le ge e ka ba 5 ranta o iše gae ke kgone go tsebagala mara ge yena a kgahla ke ge monna a mo nametša ye koloi a mo fološa a mo rekela ye sofa a e fologa a mo rekela go mpeta o fologa a tšhentšha meriri ya dipere ya go fapafapana aga e mengwe e sekamela ka thukwe e mengwe e ya ka pele aga bjale mosadi o santse a tsebe gore ge monno ga a ka re koto rena ba bo monna a re tsebane mosadi molao ga o tsebe monno a nyetše thoto ka moka re a ditšere di tliša gae di tla go ja ke mmage le papage napile ngwana wa batho go padile ngwana wa batho o rile dilo tše a di bona o be o bapadile le monno ba ntše ba bonana ba senyake go ka thušana le gore ba ye gae mosadi o molomong ga a dula le monna a bona go fetile kgwedi tše 6 goba ngwaga o swanetse go kgwatha monno a re mogatšaka a re thobela a re bjale bore go boke bo a ena la mafelelo wa gae o a go kokota ka gae ba gešo ba tsebe gore ke mo ge nka kgwa ke le mo o tlo botša ba gešo o re ke kae ntate moremi tla ke botšiše fa go swanetse gore motho a direng gore a efoge pako ye pako re swanetse gore re abe dilo tša rena re sa phela ene pako gore e sekebe ya ba gona
a re abeleng bana ba rena ka go lekana ene pako gore e se ka ba gona a re abeng dilo tša rena ka theresho nako ye nngwe o kry-a e le gore o motho wa bona gore ngwana ga go tswile tseleng o palela ko go mo abela mara mo direle something e leng gore e ka šala e mo thuša ka ge wena papa ge o paletse ko go thuša motho gore a loke ya so pako ya dithoto e ba gona because ke ge ke bolela ke re ge o le monna o swanetše go ba le mohlahli we e leng gore ke lawyer ya lapa la gago ge e le gore ga o nyake lawyer bitša bana ba geno ba abele wena ko go fa koloi mo fele dipampiri tša gona pele ga mosadi wa gago wena ko go fa dikgomo tše pedi mo fe kgomo tše dinapeditšwe ka mogaedi ga gage wa ikwešiša ke kore ke kabo ya setho moga jaaka e be mosadi wa monna e be ena abelang bana ba bo monna wena ko go fa ye napo tšee le dipampiri o sepedi ka lebaka la gore ge monna wa ka robala dilo tšela ka mokana ga tšona di tlo bua di tlo hlola pako ya ka gare ga lapa bokgorotwane ya re bolela ka bokgorotwane ka mo malapeng mo o hwetšeng gobane monna wo o na le 3-4 ya basadi a kere kwa direga gore modimo a mogopolo ga mogopola o hwetše lapa le lennyane le ne le bosomandla banna ba dikobagoba ba gobane go ba fenya ba le ba malapa a pele na ba kgona gore ba tšeele ba le dithoto e tloga e sa kgonagale monna ga e ba le malapa a mabedi o swanetše go ba eme gabotse ka potleng monna ga e ba le malapa a mabedi o swanetše go ba a dutše fase a ya banneng a nyaka maele go tlala seatla ge o šala o e ba lelapa la bobedi o swanetše o make sure mosadi wa mathomo o mo rietše di-business tša gage bana ba lapa la mathomo o ba rietše di-business tša bona bana ba lapa la mathomo o ba agetše ebile le bana ba ka bo bona o šetše o ba nyaketše metsi ya bona ke lapa la mathomo tšhelete ya lapa la mathomo ke ya lapa la mathomo ga iye go tsoša lapa la bobedi o swanetše gore monna ga a le thome ka thoto ya lona le nnoši le gore nna ke ne dipokolo fela ka se ya kgona mabedi ka dipokolo fela o tlo go ga boima aowa ke go nyakiwa sefane go nyakiwa sefane jale ge o ne dipokolo lebaka šili dipokolo tšeo wa go di bea lapeng le legolo bana ba lapa le lennyane ba swanetše go tseba gore ka mogare ga lapa le legolo ga go se batlong go sekereya ge rra go bona ga ka robala pokolo tše ke tša lapa le legolo aowa ga go kgonagale ke tša rra go bona ga go kgonagale a ke tša rra go bona o swanetše gore go ya le ka mokgwa o le tlhalotšang ka gona ba swanetše gore ba di tsereganye e ka se kgonagale lapa le legolo ge monna a hlokofetše ke lona le tšeang maikarabelo go feta malapa ka moka lapa le legolo ge monna a hlokofetše ke lona le nyakegang kgomo ya mogoga le nyakegang le tšošang monna le kgeswa ke lona le riang ditlokotlokwana malapa la mannyane ale a no hloboša fela a no tšhantela gabotse ka molao lehu le ka lapeng le legolo yo mathata šia ka ge pako ya dithuto e thoma ge o mongwe a hlokofetše mme gantši ba bomohu e ba bona ba bakago ba bakiša balekane re ka lokiša bjang bothata bjo lebaka la gore re lokiše taba ye ke lebaka la gore rena re le banna a re fele re tsena di-family meeting le bana ba borena ga re kwane ka borena and then go se kwane ka borena ke mola e leng gore go monna a hlokofetše wa lapa ba gabo ba šala ba palela godimo ga basadi ba gage ba bina mpogo godimo ga mosadi ba itirela boithatelo godimo ga mosadi monna ga a robetše mo a robetšeng gona santse a tsebe gore ko robala ka kgotso a se ka kry-a e le gore o ba le ditlaišego ntate malatši taba e tsamaso family ya gago e santse e tsebe gore ka gare ga lapa la gago e bolela go tloga mo go fihla mo ga e bolele mosadi ya gago o boledišwa go tloga mo go fihla mo ga a bolele santse o be le melao le dipealano tša lapa la gago o le monna godimo ga family ya gago and then mo go nyakega maela o se ka ba ganetše gore ba tsena mara not gore ba tla ba tshwenye mosadi wa gago go tla jwang gore mokgalajo wa borena a re go fetša go robala bana ba gabo ba go banego ka mo motseng o be ba sa tsene ebile ba sa kgopele metsi ba sa kgopele dijo ba feta ka la naga
ba re ge mogala jwa tlhokofala ba boe ba tsene ka mo ba nyake di-tv ba nyake ding yeo e dirwa keng e dira ke lebaka la lehufa e dira ke lebaka la mona e dira ke lebaka la go nyaka go ja dijo tša abuti re tsebane lapa la gage ene ntho mohutowe e ya riagala ke nnete ya phela re a e bona ebile ba bangwe ba be ba gapeletše go tšea le yena abuti wa bona ba ye go mmoloka ba tlogele mosadi wa modimo ba ntše ba monyetše aga ya go reng rena baswana ga o ka hwetša go bane abuti o na le malehwafana kua makgweng ene o monyetše ka sekgowa lena le na le mosadi mo gae le monyetše ka dikgomo na pele ge a swanetše gore a boloke mogala jwa modimo o la gore le ka se mo tšee ba ba ka mo gae ba re ke ngwana a borena swantse re mo kopantšhe le mosadi ya gago go riega jwang mathateng a mapjalo monna o ka bo yena o bile le maaka monna o ka bo yena o rile dilo ka dikhoneng a kgotsofatša mosadi wa makgweng monna o ka bo yena mo familing go ne le batho ba ba mo support-ang go dira maaka a dirang bantši ba bona gore ke maaka lebaka ke lebaka la gore ba support-a dilo tše ba lebetše gore kua pele ge monna o ga a ka hlokofala go tlile ba le bothata mo godimo ga gage ona dilo tša di riang di tlo ba palliša gore ba mmoloke mosadi wa makgweng ga a ka saena le monna o ne raita gore motšea a ye go mmoloka mo yena a nyakang napile wa gešuo go a le mmo gae ga a bone o kare ke selo lebaka e lele rena basadi ba segaga bo rena ba tseba ga botse gore ge o ka notswa ka mohlobolo ga ba kitimiše dithoto tša monna ga ba kitimiše pako ya dithoto tša monna lenyalo go bona ke ge motho a ka nyala ra tswa ka mohlobolo mang le mang a tseba gore o nyetswe and then mosadi a gela lapa la gage mara ba le ba kua makgweng nto ba inyakalla mathomo re ya go jika kua re saenang gona le ga geno be meloko e sa tsebane ka gore re bolela ka go baka mohu a kere re baka mohu na re tlo dumela mosadi yola a boloka abuti ya rena kua makgweng a tlogelana ngwana borena a tlogelana le phupu tša bo makgolo a go le bo rago le kuku ya gagwe mo ba mmoloka kua seterateng re ka se tsoge re dumetše ke mola o bonang banna ba borena ba kgona go dula dimmošareng close to 3 weeks ka moka a sokola lebaka e le tabeng ya gore family e re mosadi a ka se boloke ngwana borena rena re se ra monyala lebaka ke gore monna o tswa go tšea tšhomi ya gage a re gomme wa kuešo wa saena as a witness ya gore motho ke mosadi wa ka e no se kgonagale ene banna ba bantši ke a ba kgopela ebile ke ba fa advice mahala gore e banna ge le dutše le banna le basadi le tlogetše basadi ba lena morago gae tlogelang go kitimela gore ge o dula le mosadi a go botse re ye home affairs ro saena di-family tša bolena di sa tsebane di-family tša bolena di sa tsebane ene le baka kua ba le ba re sainišang re kgopela gore nke ba fele ba nyaka go netefatša gore gabotse lenyalo le gona le a phela goba lenyalo le e no bala go no thoma mo la strateng ebile la ba le tšhetše le kitimela ka meagong ya ka kua home affairs na potšišo ya mafelelo she go tloga fa re tlo bitša batheeletši ba tsene nna pako ya bogoši ge kgoši modimo a mo gopotše ka gore o hwetše gobane morwa o hwetše gobane morwa o hwetše gobane ga a fiwe bogoši borangwane ba bobaka nna ka fase ga hlogo poledišano e a tsena ga re bieso e a tsena wa bona bogoši ga se nto e santšeng e bakwe ba baka lebaka la gore bogoši bo bakwe ke lebaka la rono baka potwana ye e leng gore re tseba dijo tša gona gore santše dije ke mang le tabaši bogoši bo a tswallwa bogoši go pala a ke bieso a ke re tate ke kgoši mma o tswa ka bogošing ngwana tate wa mathomo le mme e tlilo ba kgoši modimo o ria gore a gopole batho ba bararo ba
gomme ka kua mošate wa gabo rena owe e le tabeng ya gore tate be le kgoši o robetše mme be le mma kgoši o robetše ngwana tate wa mathomo wa lesogana be santše be kgoši o robetše ebile o tšo nyala mosadi o robetše batho ba bane ba ba robetše mošate go mo roba gore dilo di loke tabaši bakgoma ba mošate le dimagoro a mošate ba ya go nyala timamollo kgoši belega ke mosadi ro kry-a monna wa bitswang selepe mo mošate wa neng le maswanedi a go tsenela timamollo ya ga borena a re belegela kgoši borrangwane ke motswa o swere e le dilepe tša go tswa ba re nyakela ba re betlela timamollo ka mosadi wa tswang bogošing ke a go leboga batheletši ba motse community station re santše re swere kgakgathi ya mathapameng a lekgono seng ka go botša go sone ke gore ye o itiletšego ke motse community radio station friend to rely on ga o kgona o ka no re 064852771 ra bolela le professor gomme la mmotšiša dipotšišo ke a kgona go bona malapeng a mantši batho bantši ba santše ba swere mathata ba tloga ebile ba gare ga ba kušona ba swantse gore ba e game jwang taba ye ntate Moremi tobe ke sa le gona moo nna gore malapa a kgone go kwana mo tabeng ya dithoto ka morago ga lefu ba swantse gore ba direng sa mathomo ke gore ba swanetše go dula fase ba boledišane ene ba rere dithuto tša mohu ga botse ba feleletše ene gore go seke gwa ba le pako a ba šere dithuto go ya ka mokgwa wa maleba ka mohu a robetše a sene ngwana a sene mosadi bana babo ga ba šerelane go ya ka mokgwa wo go nyakega mara ba tsebe gore santše ba gele monna o lapa and then ba be ba mo nyakele le ngwetši ye tlong go tsoša lapa la gage monna gane mosadi ba ka gae a re tlogeleng dithuto di yeng go mosadi le bana ba monna wo wa gabo rena re ba thušeng go di hlokomela dinyaka di tsena bjang mo tabeng ya tshepedišong ya go aba dithuto go šoma diaparo go hlatswa diaparo go phatlalatša diaparo go tlhoboleng dingaka re tsena mo re tsena tabeng ya go phatlalantšha diaparo go hlatswa diaparo tabeng ya leruiwa leruiwa ga le abe go swana le dikoloi ga le abe go swana le dintlo leruiwa nakong ye ntši re le bereka go swana le dipheko ke mo ke reng le dula ka lapeng le legolo bana bona ka bo bona ba tla ba boa ba šerelana dikgomo tše gomme ba lapa le lennyane ra tla ra abela bana mo lapele e le bana ba tate ka bo bona ba swarišane ba thušana go diša kgomo tše ba tla ba boa ba botša tata go bona gore no re swaela ngwana bo rena kgomo gore le yena ka kua lapeng le la letle le tsoge tabaši pako ye nngwe gape e neng go ba gona ke ya ditaola nnae ke nna ga ke robala ditaola ga di bakwa le ge ba ka bitša ba khotho ba re ba tlo phatlalantšha goba ba re tšee ya go mang ge e le ditaola ga ba fihla go tsona di o ema ditaola di dula ka gae ga di bakiwe ke mo ke re merwalo ya ka e mentši e dula ka gae ga e bakiwe nna ge ke le ngaka ke le so dilo tša ka ga di a swanela go bakwa ka sewai di swanetše go aba ke nna ka taelo ya badimo gore tate mogolo a re ye monna tšea ye o efe mokete seng ka bonna ka mokgo nna ke nyakang and then dithoto diaparo batho ba swanetše go tla re tle re ba fe taelo ya go hlatswa diaparo kilelo batho ba swanetše go tla diaparo tše ba ilelang ka tsona re tle re ba botse gore mafelelong le a di hlatswa ka lebaka la gore di ne tšhila gago ga o no di tšea ka tšhile la gago wa go di tshuma ka tšhila gago di ka feleletša di go hlolola bothata le gore mmele wa gago tlobe le dihlabi le diphišo mo mmeleng so re go riela ditaelo tša gona tša gore before o di tshuma o di ilulle then le wena re go ilulla ka mokgwa go swanetšeng ka gona then dilo di tle di a kgona go loka di a ba gabotse ke ya go leboga batheletši ba motse community station
so stage station ke sa Mmamoratwa ke Motse Community Radio Station, your friend to rely on. Go gona o kone www.mcr.co.za. Senka go botsa go sona o no 0648582771 ke re no bolela le lena ba go bana go ba ne mathata Professor Shu Mutshisheng diputšišo ba bang ba ga kanegile mathapameng a lekgono ga ba tsebe gore ba swantse gore ba tsene kae ba tswe kae sebaka ke sa lena bana malabešong re tlo swara gona bjalo go ba go fihla ko mafelelong a iri ya lesometee nke ke ba patše ke tla boa go lena batheeletši ba Motse Community Radio Station, your friend to rely on. Se stiletšego ke Motse Community Radio Station, your friend to rely on. A ke bone gore na nka se Motheeletši ana o nyaka go kwalakwatša kgwebo ya gago sealemoyeng sa Motse Community Radio Station go bonolo fela wena le tšetša lefapha la dikwalakwatšo mo Motse Community Radio Station ke gore Marketing Department go 076 1301 705 go hwetša tshedimošo ka botlalo nomoro ela gape 076 1301 705 ka dinako tša mošomo Motse Community Radio Station, your friend to rely on. Na o rata seo se kwa go mo sealemoyeng se go ona le ngongorego mabapi le mananeo a Motse Community Radio Station bolela le rena go ba gopola gore Motse Community Radio Station ga e phetagetše disebišo tša yona re tsebiše ka go ngwalela Motse Community Radio Station pele ga matšatši a lesomesela morago kwa seo se sa go kgotsofatšego o ka romela ngongorego ya gago go Motse Community Radio Station PO Box 200 Elanstoren 0485 goba emailing ye martin@mcrs.co.za goba šomiša info@mcrs.co.za goba letšere molaodi nomorong 076 1301 705 goba go 013 944 8901 go metla go araba ka lengwalo pele ga matšatši a mararo morago a go amogela ngongorego ya gago o sa kgotsofatše ke karabo ya rena o ka romela ngongorego ya gago go Consumer Department of the Independent Communication Authority of South Africa e le go ICASA mo adreseng ye Private Bag X10 Highveld Park 0169 goba nomoreng ya mogala 012 568 3000 goba emailing ya consumer@icasa.org.za goba ka etela website ya bona ya www.icasa.org.za. o santse o theeleditše station sa gago sa Mmamoratwa Motse Community Radio Station, your friend to le ona nna le wena gommege re tloga re iketlile mathapameng a lekgono re swere taba ye kgangkgolo re bolela ka taba tša go itša tše o a gobane go o re kwele ge re ntše re kalapišana le bothata bjo go bana go botsene malapeng batho ba ba ka dithoto batho ba ba ka mohu batho ba gana diabelwa tšeo bana go ba abetše ba bangwe ba gana ba bangwe bagolegi ba dipolisi gore wena ga wa tshwanela gore o hwetše ntwa gore le gore 0648582771 Professor re emetše diputšišo a ke bone o theeletše MCRS thobela le kae na mogešo a ge le kae ya gana 0648582771 your friend to rely on mo ka re tlo tshwenya ke network e fela ga gona taba re ta diono le ka ra bona gore na re ka kgona jwang 0648582771 Professor Shu le fela akbon mothetše thobela le kae yebo le kae a ge le kae Professor thobela le kae mogeshu hallos matoto 0648582771 your friend to learn Motse Community Radio Station, your friend to learn on station se sa Mmamoratwa station se go bana go o no dula o se botile dinako ka moka 0648582771 your friend to rely on. Professor a re tswele pele re boledišane mo na re bone motheetše thobela le kae a ge le kae thobela le kae Nokuri kae a wa nna re gona mogešo thobela o tumedišitše mayoki mo mayoki
Ebile ke bona wa blush anoko. a re tla reng mokgekolo wa gešo Ya, ke tlo ya gešo ye. o ya Mamphela Ya, ke tlo ya gešo. kgaitsedi yo bayoki banna bayokiyoki ko yesu 0648582771 your friend to rely on Mutse Community Radio Station your friend to rely on go khona o ka no re www.mcr.co.za mogalabi ke re bone mogesho ane le kaina mogesho yo di chuchu mogasho chuchu balile chuchu a re go amogela mathapa menga le gone motseletse thobela le kae na MCRS thobela Thabela le kae? ha o nna re gona professor shwe thobela le kae Ke re wana le kae Ntate Moremi? ai nna ke re na ba mama re butša go lena Ya wa re sa tsogile. ya Na pitso ya ka ke gore ge modimo motho le gore o hlokofetse ne Yeah. but na se na le mosadi be šetše le mogolo ya then a agile motse then a hlokofala a bolokela ka mogae ya then yena re ya jwang ka yena mosele o gona mareno ba dirope a ke re mothoki o hlokofetse a agile motse mama and then ke eng se se pallišitšeng family gore motho ba ye go mmolokela motseng wa gage ke mme ke ntate ke ntate why ka lebaka la re ke ntate be ba sa rege lehuge le tlhagile ba tšea lefata ba le iše lapeng la gage ba thome ba tšee funeral ba iše lapeng la gage ge ka lehu ba mo gatiša ka gagabo ba be ba ye go mo gatiša motseng wa gage na sa agile but go fetša na sa fetša mara na a ruletše a feditše go no shota phatlo fela yone be le motho a berekelang magweng so ile re ga tlhokofala ba mo thuša ka lapeng alright ye le šaletšeng gone jwale ke gore le bege lapa la gage ne gone jwale a ke re ba se a fetša ka lebaka la gore ba se a fetša le motšeri la mo iša ka lapeng la gabo gobane o be a se a nyala a ke bone le riile phoso ye lena le santšeng le direga jwale ko gore bitšang ba gabo mmage le ba gabo papage ba ye go mmegela lapa la gage gore le tle le kgone go monyakela ngwetši ye e tlo tsoša lelapa lele okay ya o kgotsofetse mogesho ke kgotsofetse ne ke kgopela bolaya le prola mafelo gore doctor wa ka ya rapeditse se ke neng ke re nrapediše ke fihle go wena ke kgone go fitlha ke gore bothata ke nrapediše ke gore ya ke tlo go rapediša gore o bo fihle meleko e leng mo ditseleng ka moka le bao ba sa nyakeng go bona o e tla mangelo ya geno a go thuše ditsela di kgorege mme e tlo a itlo go bo fihle kgaetšedi yaka re ya go leboga kgaetšedi ya ka kere 0648582771 o se betše 0648582771 your friend to rely on na le go le kaone pitša ke tšekgolo ya Mutse Community Radio Station ka bomphatho ka tirišano le Professor Moremi di tlo tša baroka 0648582771 your friend to rely on go le kaone gare ga mananego na go hloka thaka 0648582771 mogesho we tla ko botšiše mo wena o ka no re ge o ne bothata wa re o ne le bothata wa re leletša ka baka la gore ke ya kgona go bona bontšha batho ba swere ke network ba šiba ka yona bošego bja lekgono le mara go tla loka ke a tseba gore ba šiba ka yona ka baka la mohlagase go tla loka mogesho ye nka go botša go yona ke gore o theleditše 96.3 FM pitša ke tšekgolo a ke bone motheletše thobela le kae MCRS thobela loko ke buile ke sa wa ka tlou ya Mamphela o sa ilo tšama sa le wena tlanatšo ya ke putsiso wa bona ya a ke re tate ba na le company le rangwane le ramogolo ya ba na le di-business tsa bona o ya ka mokgwa di fapaneng ka gona mara e le Flosses A ya
so ka na bona ba sepetse bana ka moka ba ikeme ba ishitse dikolong ba itirela and then ho na le ba eleng hore ba paletse ka kwa malapeng a mararo mo teng ba babedi ka mogwano yeah le business tse di shetse le mosadi o monnyane wa rangwane and then mosadi o tlile ka bana yeah wa dumella hore business tseo di tse di randiwe ke ngwano a notlang le ene ba matong a gagwe business tše ka molao bo rangwane le papane be ba swanetše gore ba lebitše lena bana and then le nyake batho ba ba ka ranang di-business tše and then business tše di berekele ka gae and then ntho ke nyakang go ikwešiša gore na business ye be ba e diretse trust account ore be no ba business fela ye e leng gore e na le account e one ye e leng ka gare ga papa goba ka gare ga rangwane e be bitša ka leina le le one la o ba kopantsha ele a re ke Joseph France and Johannes le JSD no e ka se kgonagale gore e tle rane ke bana ba le ba bang ba le fela le lena le bana ba ka magae le swanetše go e rana a re gopoleng gore business a se ya mmane le bana ba gage business ke ya family ke family business ka moka re le bana re lebeletše go benefita something from business yeo because ye ga se business ye leng gore maybe ke ya papa goba ke ya rangwane a jwalo business yeo santše le ba bitše le dule fase and then else maybe ba go kgonagala bona ba ka re bona ba ne setseka se se rile and then ke mola e leng gore no ba ka re bona ba ka lefa boka gore lena le tswe le emetše ka thoko go ba tsoše business ye nngwe go be ya rangwane and then le ya papa e be business tše pedi not gore ye ka mokana ga yona e tle rane ke bana ba e seng ba ka mola gae e re thuša ka lebaka la gore a ke re wa tseba kore go na le batho ba bangwe ke digankoro and then ba tšea advantage ya gore batho ba lokile and then a ba bolele sele jale re bitše gore ngwanela o safe ka mola ka baka la gore o tsere dilo tsa batho ba bagolo ye kgolokgolo ke ntho e kgolokgolo e leng gore o itere and then le makoko ona le ona re nna o safe goba ke rena ba e leng gore re tlo kwa botlhokona ba tla dinyaka mo rena goba ba tla dinyaka ge lena business la maioki ge le ka se hlokomele nto le santšeng le tsebe mohlang bohloko boetla bo ka se tle godimo ga ngwanola bo tlo tla godimo ga lena ke maikarabelo a lena gore le bitše ngwanola gore le tle le boledišane ka business ye before badimo ba etla go le tsogela maatla so a swanela go tšea merwalo ye sego ya gage so ka kgopelo ke be ke kgopela gore lena le mmitše le tle le bolele le yena le lokiše taba ya business yeo kampane e no ba moswaredi mola le mola mara le tseba gore business e tsamaya jwang a ko go leboge Ausflow le be le boroko ka moga phatla ka nnete no motoko mamphela a tsoge o tla thusa aka ye ke motse re a go leboga ga tšedi yaka ye ke motse community radio station of friend to lie online go le lebotse we bitša ke tšegolo ke tsorota ya lefiša magageshu 06485827 sa bona mo ke na le professor ne ba ba koto Prof Shwena motšišeng dipotšišo ka baka la gore ga re tume gore a sepele a sa hwetša dipotšišo Prof kua mekhukhung fat and set theko ya dithoto fat and set ke atile e khutša gore batho ba reka dilo tše ba le ka moka ba khutša gore ba tlo ba ka moka mamoneanya lehu a tsene re ye foga jwang eo
kua mekhukhung di a boa le makhu a gona go ka lebelela batho ba gona o no kry-a ba sa tsebe le gore ba ka go botsa le gore motho wa borena o speech jwang so go efoga dilo tse ka moka ko gore banna ge o dula le motho banna tsebana le ba gabo motho skane gore monno ke monna ka ge o mmona e tla gola mafelela kgwedi o kgatlha ke ga a re a wa swara skete se siwe wa tloga o thabile gore a wa nna ena banna ke tsebile go spela ga gana monno ga gana gore ye a ine nnete a sa nyake go ya ga gabo o shaile mosadi kua ga aowa ga nyake go ya ga gabo mehle le mehle mafelelo a kgwedi o ya ga geno mosadi o ya bogwe no monno go ra gore o ne bothata ba ga bo monno santse ba moemele ka maoto a ke re bole le rena banna re a jeswa eno ba gore monna hlabirwa di kua wa o ska tla gae taba e gona mo go monno malatsi ka gore ke nna ntho ke bona gantši mo mafelelong a ngwaga o khwetse lesogana ga bolona e le mo kgobokwane ga bo mosadi e le ka mo stomp o tlo tla ka dithoto a di latla ka stompo ka ga waye ga ga boga ya swere le botlelo ka mo a le beile ka morago a tsena ka moganong a ga le file o ka re o jile perfect a fihla le bea ka morago a re le a ntse ba lene gorela batswadi ba gage ka nako eo a le tlompotsa selo lenane kua ba magadiketse nama ga a fetša go rogana mo wa kua ga a fitlha kua o tsena a tiphuthile a le gabotse gore a re o lesogana o ne bothata pakope 06485822771 professor o gona o gare o amogela megala ya lena bana bešong se nka le botša go sona ke gore le kgethile sešheng sa lena sa mmamoratwa nna di ka tšeo le kopanago natšo ka se ge le thuša batho e ka ba eng re ne go gatlhana le mathata mohuta o tate malatsi ke ile ka kwa bohloko tšatši le lengwe monno mongwe a dula le mosadi wa gage ema ke bone motheeletšišo motseetše thobela le kae na mokašo le kae a re gona professor sho a le ka kapa o kae nna re mogopotše malao wa bjalo o tla tla ka kapa a gapore di sa bojuti ka kapa go lokile ke ya go leboga 064858277 ka kapa o tlatla 06485 thobela motheeletše le kae thobela kae a ge le kae le sa tsweng ke malatsi awa re sa tsogile molato professor sho re bolela le mang awa le bolela le Mashilo ka mo Tamelton tate Mashilo re le theeleditše le ka re mo tate Moremi ka mo we thobela le kae tate Mashilo molato ona papa molato gona motswadi aka ena putšhe ka šuana mo botsebotseng putšhe ka ere ge motho ba ba mekhukhung ba re ba tele difateng sa go mekhukhung kwana bano go mo kra mebi le kgarebele a dwan le lona kana go mebi a le shuma re go shuma monnao dino go shuma monnao mara monnao o ruma kgarebele ka le rekang diphahlo di TV mara maina a dilotse ka le kgarebele ga sela monno mo diliping all right then ground like ba bo monna bana le gore nteng melao gore ba ka tša phahlo tšela le ge se tša bitse ka monna o di bitša ka mosadi mara tšhelete e direkele ke tša monna o lana ba ka se di tšee ka lebaka la gore a di a ngwadiša ka monno di ngwadišitše ke ka mosadi o go swana le gore mosadi o a ka no tsoga re aowa nna tša ka diphahlo ke a di tšea wena o le monna ga go ne se o ka se bolelang le ge mosadi a sa bereke to tšhelete e la monno tšhelete e ka ba ya monna e fihlile go mosadi gore e tswile e ya go dira eng and then di pasa kua ke tša mosadi e swana le ge monna ga ka fa mosadi tšhelete a re tsa mo reka stene seo ge e le gore mosadi o mo gongwe kwa ga nkadime stene seo se ya go bitša ka nkadimeng ga se ya go bitša ka moremi so go ra gore wena o le monna ga o ne stene o file mosadi o tšhelete neng kapa neng nako a nyaka mmala o mo agetše ntlo a kgoparara a ka no go refunda tšhelete la gago ya stene a re monna bompile 300 šitše mošate go tswa nna
ya e thata ya banna re swanetse go dithuta gore ge re ya go reka thoto ke ya lapa rwala paki o sepele le mosadi ya gago fihle kua gore ke tlile go reka o nyaka efe moga jaaka re ke nyaka ye gore no ke le thobe jano gore ke le mang ke a patela mo ga o tsala go pele butša mafelelo šimo thank you bane ke gore ba re monna o kry-a sepetse go mo kry-a sena mosadi ya ke gore mo nyalla ngwetši ya lapa ya so ngwetši ya lapa e dula le mang ka kwa lapeng lela ngwetši ya lapa ge re fetša go inyala banna ba kgoro ba dula fase ba bontšhana gore ngwetši ya lapa e tlo hlokomela ke mang mo kgorong mara se re swanetseng go se tseba ke gore ramogolo ga a tsenele rangwane rangwane o kgona go tsenela lapa la ramogolo so re ya go lebelela tsona dilo tša go swana le tšeo gore ka mogare ga lapa le la ngwetši ya lapa go tle go kgone go ba le madi a borena re a lebelela o e leng gore a ka kgona go ya go hlokomela lapa lela e le gore o ne le maswanedi ya go tsena fale ba bagolo ba tlo dula fase ba ka gae ba le botša gore ka setšo sa segaga borena mokete ke yena a ka hlokomelang mola o ka arabegile ke a leboga papa a re go leboge motheletši wa motse community radio station o leboga karolo ya gago ye o itšerego a e be boroko mogešo o ipsene ka mananego a motse community radio station re a leboga mogešo le kae nao hello le kae na rona ke buile ke hlokaina ne inkhathile hlokaina tswela pele bolela nae le tsamrani ke nna o le ke be ke re nratedise ke gore ke nratedise ka nnete cause ngwana o kwa bohloko ene nna a ke tsere go diragalang mantse ke tsore tšhelete ke re ke atla ke no bona ke e berekisitse gore jwang kae eng a ke tsebe ge re bolela so ke tlo tšea dinomoro tša gago ko go founele and then ke tle ke go nyakele ditsela tša gore ditsela tša gago di thiba keng o sebe wa fihla go nna gore re tle re kgone go kry-a thušo yeo o e hlokang a kere inkwiša ntate moremi cause last week ke boletše le lena kere ikwišiše ke ikwiša nna bohloko ai no e re ke tlo go thuša le ngwana a kgone go thušega and then le tle le kgone go ba le bophelo bo bokaone ka gae ngwana a tla kgone go fola a be gabotse le wena pelo e tle e kgone go lokologa kere a re go leboge motheletši wa motse community radio station re rangwe metsi thank you EasyPay ba connected ka EasyPay loans kgweding ya April gomme o be motho pa sefoka easy ka go adingwa masheleng a EasyPay loan goba EasyPay device deal rancheng ya gausi le wena gomme o be maemong a go tla go thupa smartphone se siswa sentšola ka ise se thomile ka di 3 April gomme se tloga ga ba go fihla ka di 30 tša April 2023 se lebale kgopela loan ya go fihla go 2000 rand goba tablet goba smartphone seo o se ratago o ka ba etela lekaleng la gausi le wena go akaretša dimolong tše di latelago Mall at Mutsia, Kwaga Mall, Groblersdal, Lisia Buswa, go khwetša dintlha ka botlalo goba etela letlakala la bona la Facebook la EasyPay Loans gore o dule o le up to date ga go fele lefao go khwetša dintlha ka botlalo le tšetša dinomoro tše di latelago 073-215-3508 goba 068-574-1181 goba 078-175-0275 EasyPay Loans le tlišetšwa ke Moneyline Financial Services Pty Limited e le go moabi wa ditšhelete le dikadimo a ngwadišitšwego EasyPay Loans go na le mabaka le dipeelano
Na ke kgale o hletla le mafase o hloka thušo se tshwenyege Dr. Nyoni o gona go go thuša Skopo Sempilo ke tharollo ya mahloko mmeleng wa gago sona se thuša ka malwetši ao a latelago stroke sejišo cancer maoto a bohloko blood pressure sugar diabetes bolwetši bja marapo le ya mangwe a mantši go balwa le sebabo sona se hwetšagala mafelong a go fapana a go rekiša dihlare tša setšo ka Limpopo le ka Mpumalanga go kira dintlha ka botlalo o ka letšetša 079-251-7393 goba 064-095-7245 fetšiša malwetši mmeleng ka dikalafi tša Dr. Nyoni ngaka ya borena ya setšo. Na ke kgale o hletla le mafase o hloka thušo se tshwenyege Dr. Nyoni o gona go go thuša Skopo Sempilo ke tharollo ya mahloko mmeleng wa gago sona se thuša ka malwetši ao a latelago stroke sejišo cancer maoto a bohloko blood pressure sugar diabetes bolwetši bja marapo le ya mangwe a mantši go balwa le sebabo sona se hwetšagala mafelong a go fapana a go rekiša dihlare tša setšo ka Limpopo le ka Mpumalanga go kira dintlha ka botlalo o ka letšetša 079-251-7393 goba 064-095-7245 fetšiša malwetši mmeleng ka dikalafi tša Dr. Nyoni ngaka ya borena ya setšo. o sa le theeleditše lenanego la pitšentše kgolo a ke bone motheeletše thobela le kae yebo le kae na a ge le kae motheeletše thobela le kae motheeletše thobela le kae ga bolele prof ya ke nagana gore maybe ke network thobela le kae na yo mathata šia wona e re ke boe gape ke bone gore na nka se bapatše go na le bothata bongwe re sa bolokiša ka mo re se go tseba ke mathata ga a fele fela go tla loka 064-858-277 motheeletše thobela le kae mcrs thobela le kae a wa nna re gona mogešo ke bolela le mang ke re tsena molomo ka mo wa botšiša le ka botšiša profo se dumedišeng thobela le kae mama re gona ntate profo re gona ba ke go pela botša profo kana le re ge motsadi a wili o kgoboketša ba lapa la gage goba kgoboketša bana ba gage ba botša ka wili goba wili o idia ka sephiri o le wane na wili mama sa mathomo santse o lebelele gore bana ba gago bophelo ba bona bo jwang and then sa bobedi wili o idira o ne o nnoši le lawyer ya gago mara wili ye o e dirang o dire wili ye e leng gore le go o ka robala e ka se šale e hlola mpherefere ke bolela ka ntwa ka gare ga lapa la gago ge bana ba gago o bakwa ba go kwa go bolela ntho nngwe le nngwe e leng gore wa e bolela ba ikwešiša sometimes o kgona go dira wili verbally wa be wa bua wa ya go e dira o ne le lawyer ra gago ka mogo go tsebang wena ka lebaka la gore wili ke bophelo ba gago nako nngwe o ka e dira o ne le bana wa kry le gore mo go bana ba o mongwe o thoma go hufega a re ga lebeletše wena papa wa lapa a thoma go bona dimilione mo go wena a tseba re go ka robala o tlo huma kgona go kitima ka mogwa nyaka a tšee bophelo ba go so that's why nako ntšhi ba e dira le motho a e dira le lawyer ra gage fela mara ge bana ba gage a ba bona gore ba jwang o kgona go dula fase wa dira wili le bona le mosadi lawyereng ye bana ba gago ba e tsebang gore le ge papa go bona ga ka robala bana ba ske ba šala ba tlaišega ba sa tsebe lawyer ra papa go bona ba sa tsebe gore papa go bona o ne le di-investment tše kae jwang kae so that's why go le bohlokwa gore ka mehla le ka matšatši re fela re re bana a re hlompheng batswadi gore batswadi ba ske ba re ge ba dira dilo ka gae ba dira dilo ka go tšhaba so ge re šetse le mma gore na fela ene mma gore na le motho a sa phelang ga botse ga thoma re ke dia wili ba re o ya le motho o mongwe gore o botsa motho mo kere bana ba tlholang perifere le wili setswedi gona gore bothata ba ka gona mo kere lo dilo tsa mokekolo di do senyega
a re ke diawile ka mo mongwe ngangela kwa a re ko diawile mo re tsa ke ba re o fa mongwe go ba le bothata ba bolo ka mogae ka dia ge e shetse ile soe go ra gore taba ine le shata mogekolo ga tsoge a re ke sa kitimela kua ko bonana le mogekolo mongwe ga a phela ga botse a tseba gore o ya lawyereng o ya gore ya wili yena a ska ba laela ba botsa gore o ya kae ka lebaka la re ga ka robala a go le soa go ra re go bakiwa go feta koko a emelele a ba botse gore aowa ke sa etela mmane a bana go ba ke etela ramogolo kae go ba ke etela mammang wa geshu a ke o tšea nako ke a boa then a tsamaye ate profo botana sibu ga fika kwa ndi dia wili ba re tlisha di particulars tsa bana ba gago ka moka tabashi di particulars ba tlo dinyaka ne mare ke na le nnete gore ka ge koko e le motho mogolo ene le lena le ne le tumo ya gore le ka nyaka go mothusha ke nagana gore le ka mo direla le ka mo gatlantšhetša di-document tša bana ka mokana ga bona la di bea and then la di fa koko and then nako yena a yang a ya nnoši a ya go bea dilo ka mokgwa yena a bonang gore ga a lefile ka gona go ka sešale go e ba letlakatlakano ka mogae ka lebaka la re ge le ka se mothuši lena le bana la se dule fase la mo fa di-document lena mo feng di-document and then gore koko ya nneng go a go bona lawyer ya gage lena le tla kwa ka koko a e tswa go boa ebile a le botsa lawyer ke mang ge pelo e šetse e lokologa gobane will ke bophelo ba motho ke leboga prof thank you ma'am a re go leboge motheletši wa motse community radio station aga le bene nako e botse mogekolo re leboga tša go ya lena 0648582771 your friend to rely on prof yeah a ke bone motheletši thobela le kae monna ba go namela thaba ya modimo le ka reverse ntate phahla makadi wa tseba le professor ka mo gore go sa ikilela wa namela go sa boa o palile a bela saruri monna go a gore ba dimo ke di ke bona le sore tabe tabe bi mai le ga nka mesale ka matjatji and then ke rata le ka mogolele mo shambatho nna ka tsero ya ka setso le go ka ba le mosadi ya magwe and then a saena a mmoloka ka ga mohu a ska robala la pele le go ra re mohu o tlo tsenya ka re o tsile plate e sa tshwanela ka re badimo ga ba bereke ka dipampiri number 1 ka baka la gore e tshwenya batho ba bantši o kry ba re ntate ga a robala and then o la o mmolokile ka wa bana ba gage ba sosla ka re badimo ga botse dilo tse tsa sekgowa tša go saena rona ba re no saena ka baka la gore re tšhaba go baka mara nte kgolo re tseba rena ka sega borena ke mohlobong and then le go tlhaba pudi ke pedi re tlhakantšha badimo and then go saena mo re no saena re tšhaba ditšhele gore no ba tla šala ba bakiša mosadi a kgone go ba le dipampiri tša bohlano jale rena batho ba bantši re šomiša bošaedi le go bolaya motho re lebeletse ditšhelete gore no ka re ke swere dipampiri dio ka moka di wela ka mo go nna ba bangwe ba go basadi ba kgone go bolaya le ba bedi ba sa go tsesa ge le ya tswelela ka di bontšha dipampiri re nyalane ke rata mantši a gore mohu o kgone go dula kgwedi ke pedi ba mmaka ka baka la re go ntšha dipampiri jale re nyako lemoša batho gore wa kgona go nyaka diloyara o mafeantane ba tšheke motho o la tlo saena gore family ya motsedi antane batho ba mohuto ba tlo swara ka re go saena o le witness go ne le fomo e tlatšiwang kwa and then ya di-witness tse pedi ande go ne le e tlatšang ke monna le mosadi ba tšea foto and then ba di kgomaganya mo go teng jale go o sainiša motho and then wa tlo ga tlhagalese ba tlo ya kua ba tšheke gore o mo sainišitše jwa nna le go na le o tlo swarwa a go nnete ya go feta ye o e beyang phatlane then ya bobedi professor yo santore re ne le bothata go tshwana mosomo re masogana mara re ne le kgaitsedi tse pedi o kry-a kgaitsedi go ne mošhala lapeng ka mo nna a ka ba dilo jaaka o fitlha tla kepi ke kgolokgoloela wa bona re apeang ka tsona majwala e re ria majwala a itšea re ke a mme makoti a ka setsi a tšee di-plate na mokhu ka bua ka mare ga lapa then dilo tsa gage di phatlalela morwa o kry-a tsere kolo ya tataga sa sa e busa ka motsareteng a e beile lapeng la gage jale le bane mosea gore mokhu nna ka tsebo yaka mokhu o molomo wa tla ka lapa ke tsa mo o bonang go sa phasiwe ka 12 a e tla ka lapela ga a dira koloi se go ona ka mo gore dipika tsa gage di tsere ke morwedi a di isa ga moreni gore ga malatsi na mo sedimo e tlo dumela a e dumele ene taba yeo ya diragala yeo e bolelang phahla
re swere bothata ba go swana le bo re bo kgalema ka mehla le ka matšatši gore ge go ne lehu ka mo gae wena ga itše di tlogela go tšea pitša nkgo o re o di iša gae lapeng la gago ke la mmago go ne makoti o santseng a tla tlhokomele dilotše ka mo ke nne re boleisa kore le ga e se wena fela mara re kgotse re ya mo meropeng ngwana ewa ka dikoloi mmaga ga a sa phela ba re no mmago sana tšea dipika tša mokgekolo a di tlisa ka mo lapeng la gago tata go sana tšea dikgomo tša tatagwe ntle le go abela ntse go namošana lapeng le poledišana a di iša lapeng la gago a re no bana e sa le ba banyane ke tla di tlhokomela di tšeela sa ruri a o di iša bana ba gagwe ene dilo tše ga di a tshwanela go ba ka lapeng la gagwe o di bea gabotse thuiphahla ke na le nneta gore ba go kwa mo ba leng gona go tshwana le ge tata le dikoloi le moromogolo a kere go nyaka koloi santse re o etseng ka re motho ga a di a wile ntane o e berekise o ebusetse ka mo lapeng la mogala jore mogala jola ga a etla ka tlhalofa bosigo a tsona moetse ka lapeng la a kere dilo tsa ga di feletse a kry-e thoto tša gage di feleletše ka mo gare ga lapa ka baka la gore le nna ke le motho so ke nyetse ke le bana ke seile thoto ka mo ke tseba re mošala lapeng o itse ba motlhokomedi bana ba nka se ba ganeng jale ga a tšea koloi yaka a tšea kgomo tša ka o di bea motseng wa gage a o diela bana ba gage kua ene dilo tse ke tšage ke di bereke tša kere monne molemo wa pepereke ke therešo o e bea ge di seile mosadi ka mo lapeng di ile di šala le mosadi o tlo bona gore wo nka mo thuša jwang ka mokgo e le gore a tšwele pele ka bophelo ka re ke a mmona gore wa palelwa ke re ka se mone dilo tse le gore ke ditšhelete wa mmona gore o tlo noelwa ka kgwedi fela boa tanya teng then wa mo riela business mohlomong wa monyakela style la monyalela mosadi a dilako e se gore ba tšea dilo tsa monna ka mare ga lapa di bereketse boima ba di fe malapeng a bona le bana ba bona monne la ga fiša a tsoga e tla ka lapeng la ga dilo tsa ga ga di gona and-ane ke mo go tsogang badimo gona ke ka nako o kgaetšedi wa di tšea o di iša lapeng la gage le lapa leo papa ga a le tsebe le mogala bo gore na a re mo tsebe o tseba ke yena a na nnoši yelo tšeo wa di tšea o di bea kua dirumong mo nna re sa go tsebeng a re go leboge phatlhamhlaka no ke le leboga bakgala ja ke leboga a go leboge go be le nako ye botse re leboga thego ya gago prof ya mo kgwebong ya ditaxi kgwebong ya dipesana mathata a mantši a pako a letše fao nna ge le lahlela hlware legonyana ka dipako o hwetše gobane mosadi o mogolo o tšea ditaxi morwa monnyane o tšea taxi o mogolo a tšea taxi go no ba tlakatlakano mo mola ditaxing lebaka la gore go bakiwe ke lebaka la gore tate ga a ne ditaxi o gapeletša gore morwa mogolo a namele taxi ga a reka ye nngwe gore morwa monnyane a namele taxi ga ya ba tšee motlogolo a re motlogolo namela taxi jale ge tate a fetša go robala kgwebo di boela go mme go efa jale efa gore oko lena john lieme jale bana ga ba tlo emela go kwa gore molao o tlo reng gomme taxi tšeki di berekišitše ke bona taba di-taxi lebaka la gore e bakiwe ke lebaka la gore taxi ge e ba gona ka gae ngwana mathomo mogolo tate o mo nametša yona ngwana o la bereka tate a reka taxi e nngwe jale ge tate a reka taxi e nngwe go yena mo pelong go ra gore ye ke ya gage a ka bone motheeletši wa botsa community radio station thabela le kae ga oa nna re gona mogešo ke bila le manna network gape re šiba ka yona moo le lona le šiba ka yona ke ya kgona go bona a re no bolela ka pia re gabja tlamatso le gore gabja a ke di bodišeng ngaka ka moo tobela le kaena tlamatso mogešo hello ngaka a ke tumo ka go leboga tobela go fang baswa ga motse wa ste ka batho more special ya ke tlhoka batse gore o re diretseng ka thoteng ya rena ya bolo thobela ke leboga kudu re ya go leboga monnageso a ka founela tse dintši ke no founa gona go tla go leboga setšhabeng se ko gore no ka nnete o begilwe wa fetša wa shara le setšhaba ke leboga kudu go feta go leboga tate mogolo modimo a re šireletšeng banna a re go leboge mogešo ba go lebelele ka lešoko ka fawe thank you be le sa bolela prof le re morwa mathomo o namela taxi ya bobedi o namela taxi
go nametša ngwana taxi ya e reila 10 years le fetša le re le tlo mo amoga taxi ka 10 years gape motho nke ba ša berekile a bereketse lapa la gage jale lena ga le motšeela sezwana sela sa gage yena a se tshepile le reke sa tata ga a se boa ebile le a boa le a di rekiša ga a tlo dumela setšo se re ke tša tatage jale yena gore mphen dipereko tšaka tše ke di bereketseng gape o swantse wa mogwa motho motho o swantse wa mogwa a ke le boletše kua pijaneng la repe ge mogala jo a tlhokofala dithoto ka moka tša mogalajo di boela go mosadi ka moka ya tsone di boela go mosadi ka mokana ga tsone jale mo di-taxing e ba bothata ka lebaka la gore motho o fologa taxi e a e bereketseng ebile e rekileng di-taxi tše dingwe a re bone motheeletši wa MCRS thobela le kae o amogetswe re bona le kae a wa nna re gona mogešo re bolela le mang a wa tsere ka ra go lena le bolela le Grace aus Grace re a le amogela mo go Motse Community Radio Station Professor Shu thobela le kae man Grace re bona le kae awa ke re ga ke le bana ka thomor tsena re a go leboga gaetšedi re tlo go fa sa nnete o se ka tswenyegana re tlo go fa sa nnete ke a leboga Tamacho Mogešo Tamacho mogešo re bona le ka ra go lena ke go ka re network ya re gama ke be ke ya go botšiša prof ka mo botšiša gaetšedi ke ya go botšiša prof ka gore ke bona mangaka kere go ke prof moremi ya kere ke a leboga ebile ke thoma le go kwa radio ya lena letšatšing ya legonle re a go leboga ke tlo go fa se sengwe go fetša go bolela mo ke tlo go fa se sengwe wena no o bolela o tlena tsona pele go tloga fa o tlo bona se sengwe ke tlo go nea sona ke a leboga ke ya go botša prof ka gore ke dingaka kere ka e le mangaka ba le jwale ka gore mangaka ba bereka ka batho ba bereka ka batho a kere o khwetsa e le gore ka go bona malapa prof ke nyako go botsa nnete malapa ba swane go na le malapa a mang a boima mme lena le a tseba gore go na le malapa a mang a boima ke nnete mama mo e leng gore ga o alafa motho o khwetsa e le gore ga o mosetse mo alafa a le ka molapeng la gago ga a boela kwa a gabo kua ene ka kwa a gabo o khwetsa e le gore wena a ba go dumelele le gore o ka tsena o le motho wa sengaka kere aga ene jala ga ba se kwa ga ba nyake total motho wa kgona go mothuša mara ka kwa a gabo motho a tswang ka gona ga ba dumele gore wena o ka tla wa thuša bothata jo bo leng ka kwa gare ga lapa lele aga jale motho o ile o felela kae ge mohlomong wa sedimo sa gage ga ke re o a fetela o dula le mo kae le motho mokhukhung kere aga o foga mathathana lapa lele la gago ka mokgwa e leng gore o koile le wena prof gore go diragala eng ka lapeng la gago ene le ene mo e leng gore kgone bona gore mara motho ke a mothuša mara ka kwa lapeng la gago ka kwa bona o sa bona godimo a mathata e leng gore o sa tlile o boa ka ona moko a ke re yang kwešiša ke a go kwa gabotse mama wa nkwa ga nkwe gabotse re a go kwa mokgekolo wa gešo go kwa thui jwale ke re mo malapa a fiša go na le mo e leng gore malapa a fiša prof go na le dilo tše dingwe re santse re di lebelele ka lefile lengwe re se ke ra di gatelela ka maatla ka gore re tlo di gatelela go na le batho ba bangwe ba sa dumela gore total ga ga bona ba sa bona ba nyaka gore lerato la bona ba le tope a ke re le ya tseba gore mokuu ba gone moepolola ba motse ba sepele ba diritse ba di dirang ka yena kere go kwa gabotse thuiwa le bothata ke gore ge monna o e le phejane and then le dula magweng le tšhaba family o bereka jwang o šoma jwang a ke re nna ke ya go tseba gore na bothata ga e le gore mohlomongwe ka molapeng ka moko go na le dilo tše dingwe ke ntho ke e bolelang di ile ka e kwa ka tšabeta ka e bona ka matlho mathata bona gore ntho e boima ene ka nnete bana ba lapa ba phatlalala mara le go nne ga ke bolela le lena so bana ka modimo ba phomeletse lapa lele ba le tlogela batswadi bala ba robala a se banka ba boloka batswadi bala ba tswa ka mole mara wa ntšhitse ke motho mo motenya e leng gore
o phatlalatsa ka matsogo a kere a ba ntsha ba ilula ka mole a ba thusha ga ba thusha ba tswa ba dira mekutano ya bona ba feta ba dira manyalo malapeng a bona ba isha banyala ga mosadi ba tla le motlhobe ba tsenya ka malapeng a bona ba feta dintse bona di sela ga botse mara nke mo le banyalele ka bona pele bibili ke gopola malumi ya bona o ile a nyalela ka mo lapeng le tsatsi le peiti ya nyetseng ka yona peiti ena ga ifisa ya nyetseng ka yona a hlokofala le mosadi dile ga hlokofala mosadi hlokofaletse ka gare ga toilet jwale bona o kwagala ga botse thwi tabashi taba ke gore na ge lapa ge le ka ba le mathata le tlo le tšhabela go fihla kae gobane o ka sepela wa ya go aga Mamelodi kua Mamelodi lapa la ba le bothata wa tšhaba Mamelodi wa tla wa aga mogara mošibo lapa le la mogara mošibo la ba le bothata o tlo tšhaba go fihla kae ene napa ye nngwe tabashi ge o ka tšea lapa la gago wena wa nyalla ka go lona o nyadiša ke mang nna ke ne ke nyaka gore ke tsebe go ke sete mo godimo ga taba e kone batho ba kgone re kwešiša kere a re go leboge motheletši a ke go hlalosetše yona a ba go hlalošetše malatši ke le so nka se tsamaye ka go nyalla ka gare ga lapa laka potšišo ke teng lapa laka le ne le tumelo ya go nyadiša bana baka not nna lebaka ke gore ragadi o swanetše a tle a kie malome o swanetše a tle a tšee hlogo le ka gare ga lapa le leng gore ke la batswadi le ile la ba le hlogo ye tswileng la batswadi ba ngwana jwale ke wena o e tla go nyalla ka gare ga lapa la gago la mathomo o lebega o reng ya bobedi gore lenyalo le o botša badimo o reng la boraro ko gore batho ba se ke nyakang go ba botša ba lapa le o bane bothata lapa la bona le leng right a ba nyake go lulukiša re meleko e leng gona e tswe a ba boloka mmago bona ngwana bona ba ya go mo thielela ka mang goba ge ba ka se thielele ngwana o tšatši le lengwe ga ka re ke nyaka go tseba lebitla la koko batswadi ba bona a ba tsebe mo mmago bona a robetšeng bibele e hlompha mmago le papago gore o tlo kgona go phela ga lelele mo lefaseng o phela buang bana ba sa tsebe mo koko wa bona a le a re mo leboge prof a ke mo leboge a re go leboge kgaetšedi a kere ra go leboga thekgo ya gago ke tlo phapatela matsogo ke sa nyaka ntwa gona wena no dula o swareleditše re tla go leletša yo thank you MCRS your friend to rely on prof nako šile e le metsotso ye masomepedi go ikela go iri ya lesometee ye ke motse community radio station your friend to ke a kgona go bona gore bontši batho ba lebane le mathata ka mo malapeng batho bešo ba go bane go ba lebane le mathata tlheka kgopelo no ka se sebaka le no bona gore le tšano molo tša prof a ke bone motheletšišo wa MCRS tobela le kae mogatšo a ge le kae le nna re gona ke bolela le manna hlokaina profoshu thobela le kae ai ke re na ba mogala wa ge prof yole ka mo gae ge batswadi ba se ba re botša ka taba tša diwili and then ge mogolo a witarna le mogolo and then ga itirela a tepa thuto ya mogalayo ka mo gae dilo tša go swana le bo masenke ka ba ditshipi ka ba ditarata and then ge le boledišana le yena le mmago rena re boledišana le yena mmago rena a re tlogelang wa buta le yena ko mogolo kore o ne mokutwana gage mola bele re ke fetsa ka gore e bale iso le prof ge ile so e ba boima ka lebaka la gore go ra re o a buti ge ba re le motlogele go ra re dilo tše o di fakuo mme ka ge mme a re motlogeleng ge nkebe e le mme a re bana ba ka nthušeng wa buti ya lena gape vale wa senya o tšea dilo tša tatago lena le ge o ile ka ba gona mokgekolo a le gona a tšea dilo yena ka bo yena a fa a buti lena le bana ba bannyane ka gae le ka go bolela mara e fela ga go se le tlo se dirang gobane mme o tla ba a tšea tša mogatšang lena se le swanetšeng go se dira ke go ya go botša papa re papa o se ke wa makala tša gore le tša gore di tsweleditše re ke a buti ge o di nyaka nna ga re tsebe selo nko o botšiše mokgekolo mme
mogekolo wa gago gore taba tse yena o dudumela jwang e boima kore o mogolo ke o mogolo nna di boa ka nna ka lapeng ka re o phejang aga ene jale ge nna ke fitlha a re makala gore okay mo e re beile monta gore e kae ai wena o tsomme eba ke tsomme bjang ke a botsiša bela kante ka kua golo mogolo e mfogane ne o tšea gana gore repoteng ai mfogomola no taba ge e le sowe mogala ba gešo maele a nnang ka go fang ona ke šia e khomolele pheta tša gago o ba tlogele ba riatše ba di riang le mama nako wa bona gore ba tle ba di arabele e tla fihla ka gore a ke riwa le mogekolo o sa le gona lapa e sa lela gage e mogekolo sa ne nae thank you a re go leboga tlhokaina mogešo ka fao ke thomo tsena ke le nkolobetse ke tlo go kolobetša ke tlo go nyakela tšona e re ke ya ba kgoboketša go mpona ke tšano ke ya ba kgoboketša ke tlo ba le nako ke tlo le kolobetša a ke go leboge mogešo aga MCRS your friend la nna go ke pitšentše kgolo mo go bana gore na le professor moremi ya go mmege nako shile e le metsotso e lesomesenyane go ikela go irim ya bo lesometee 0648 ba babedi ba mafelelo gomme go tloga fa professor o tlo tloga a laela metsotswana ye mene e latelago 0648 2771 professor ka kakaretšo ya le ka e tšea la e reng la e tšea la e šoboka la e šoboka la e fošetša batheeletši le rena la mfošetša yona tate malatši ka gare ga lapa re gahlana le mathata ge o ne bana ba bararo gomme o ne kgomotse tharo letela ye nngwe e tswale e betše nne gore ye nngwe e be ya mma go bona ye nngwe e be ya o mogolo ba sepele ka tatelano o mollo mongwe o mo fetša gage ke e rema ka gore batho ba ga borena kudu ga ke tšee ke e bee go bontate le bomme ba ba berekang dirang diwili mara le dire diwili le lebeletše gore diwili tše le di dirang di skatle dia khosa division go ba dia khosa mpherefere ka gare ga lapa la lena tšeantše lene le tšona le difeng bana ba lena le ba feng ka kabelo ya go latelana ya gabotse o santse o ba bitša wa ba bitša wa ba bia mo wa re bana baka ke nako ya gore le te tshwara gabotse ke matšatšing a go aba dilo tša lena le ge e le gore ke ya go di aba ka sephiring e fela ge le ka mpontšha maikemišetšo a gore mo bophelong le ikemišeditše go ria go phela bjang nna ke le mmago lena goba ke le tatago lena ke tlo le abela gabotse ka mokgwa go swanetšeng ya bobediši mogalabe wa neng le malapa ke kgopela gore pele a robala a bitše malapa a gage le bana ba gage ka moka ba kgobokantšhe pleke tee a ba lemoše maikemišetšo a ba lemoše tšwelopele le gore ga a šala ba ria se o be a leka go bopa eng a ba botše gore ke kgopela gore le ge nka tsamaya le šale le phela so sekete le sekete ke sa mang le mang le mang le mang le mang mara ke le botša go fihla mo tše dingwe tša dikabo ge le e tla go di nyaka le ya go di kry-a lawyereng ya ka lawyera ya ka ke mokete gomme tše di leng gona ke kgopela gore nna ke le tatago lena gore ke robale ka kgotso se ke la šala lebaka le ntshegiša ka batho a bitša rangwane a bitša malome a ba kgausu a re ge a aba dilo tša gage a abela malapa a gage ya ba e le gore tše ka mokana ga tšona di abang meloko le metswalle gona gomme go tla ba le tša sephiri tša go swana le mašeleng tšela yele e beilweng ka kua sešegong yeo e leng gore o tla go e yaba ka sephiri mara a rie gore malapa ka moka a se ka tla hlola mpherefere ke maele a ke ba fang ona baswa ka difatensete mekhukhung tlhakatlhakanong tekong ya dithoto bona baswa kua mekhukhung bana bešo re a le rapediša gore kgwatha bagalabe ba ba lena le ba botšeng gore ba ye go tseba ka gae gore ge se sengwe se ka riega mo mokhukhu banna o ne go swa ge se sengwe se ka riega ka mo mokhukhung e be ba geno ba tseba gore o dutše le mang gobane nna re tlo kry-a re go nyaka
wa ke ra re tšere marapo a monna ganthe ke a ga wa šetse morago a tswa go boloka ke ba bo monna wa ikwešiša so baswa ba ga borena re kgopela gore mo mekhukhung banna bao ge ba bereka le seke la kgatla ke bona ge ba berekela go tšhepa le go tšea tšhelete ba ya go nwa lethabo la mmotlana ke bolala ka madila go boketseng tšhelete le e tšea le iše kua le o tseba bommatswala lena gomme ba tle ba kgone go ya go tseba ga gabo lena fatansete ga e nyakege dikabore ka se dirie kua makgweng dikabore ya go diria re dutse ka gae mo we botsang banna ba gore na mo ke makgweng ba le agele metse gae mo le yang go kgona go dula la kgona go tseba gore le abelana eng le fata le be gona fao le fata le be gona fao bontšhe batho ba tloile le fata yewe ke go tšhaba maikarabelo lewe ba le tloile le fata ka gore monna ga a nyake go tseba ka ga mosadi ga a nyake go tseba ka go monna ba nyaka go jela tlhageng lebaka ke gore se se riegang kua mekhukhung re ria khutamong gomme re le batho ba bagolo o ka senya ke go ria dilo khutamong o šetse o fetile 45 years wena o šetse o re no nna ke sa dutse nna ke sa bona o mogolo maybe o ne le 58 years o re nna ke sa lebeletse ke sa lebeletse o lebelela go fitlhaneng gomme wa lenyalong la bomotlogolo metlhe le metlhe wena wa bona bana ba nyala wena re o sa lebeletse o ba malome ba fela ba re gape go to bolela malome a nyala malome a tšhiša mosadi malome o sa ne girlfriend malome o sa tlhakatlhakana malome o sa dula mokhukhung tabashi ka mo wa bereka malome ka mo wa bereka o šomela tlhageng ka gare ga meraba ya go dutla a go bohloko ba go swana le gore mohlang o elwa le mosadi ya gago go o nagana gore batho ba ye go seka o kry-e malome go ba rangwane go ba ramogolo ya go a se a nyala gomme a tlile o seka molato wa gago wena o nyetša šikeano seka ka gore ka mengwaga kuo mogolo gomme a ne ditseka tša gore swanetse gore a nyala a ne le mosadi a mmeile kua nna re sa motsebe ge ba re malome ya ngwana ga atle o mosadi o tšhaba go tla ka lebaka la gore ga a tsebege mo dikgorong tše mma malome ga a nyalwa tabashi so professor re ya go leboga mogala bješo mantšu a mafelelo le re fe dinomoro tšela dinomoro tša mogala ba ba re nyakang ntate malatši ke 079 170 9862 079 170 9862 or ba ka founela 060 959 0303 060 959 0303 or ba ka ngwala mola emailing ya drmoremi3@gmail.com drmoremi3@gmail.com or ba ka founela malefo re bereka le yena ka mola officing ya rena go 072 133 6761 072 133 6761 and then ba ka kgona go ka gatlana le rena ga re dilo go le re mo ga matlala ra mošebo gausu le letamo ga ra mošebo tropo rena ke Marble Hall or Seabuswa re gona mo gausunyana dinamelwa di gona ka mola Motsia go ba ka mola Marble Hall ka mola taxi rank o gona go ya wa kry-a dinamelwa wa fitla ka mola o tlo kry-a batho ba go reila dinamelwa tša gabo rena tša go laiša batho ba tlo bolela le wena ka bokgwari kudu wa napa ba botša gore wa ya ga professor ga Moremi ba tlo go tšea ka bokgwari ba go bea kua gae le mola Motsia o no re ke ya ga Moremi ba gona ba otledi ba go reila dinamela tša go laiša bohle ba e leng gore ba tlo bolela le wena ka bokgwari ba tlo no go tšea ba go bea ka kua gae ditirelo tša lena ditirelo tša rena di tloga e le tšentšhinyana sa mathomo ke rata go tsebiša batho gore ba le ba ya nokeng go sasa ke ya nokeng batho ba swanetse go tseba ba le ba ya nokeng gore go sasa furugo ke ya nokeng alright tomorrow re tla be re na le ntate Malefo o tla be a bolela mo broadcasting and then go tloga mowe ka mokibelo ke ya go bina ba re plekešile ba re ke mohlaletsi ke ya go bina mohlaletsi batho ba re nyakang ba tlo re kry-a kua mohlaletsi badudi ba mohlaletsi gausu dinaga mabapi ke kgopela gore le mfouneleng mo go 079 gore le founele Malefo for go nyaka thušo ke nyaka le mpheng balwetši ba e leng kgale ba bajwa le seneng selo le neng le tlhaelelo ya gore be le nyaka go ya go bona ngaka e fela go pala gomme re tle re kgone go le thuša ka kua gae ba ba jwang malwetši ya go fapana re alafa
sedimo mo neng bothata ba sedimo tlhakatlhakano re alafa maele ka tša sedimo re alafa maele ka go bega lapa maele ka manyalo re alafa la boraro le lengwe le le lengwe furugu ke bereka ka batho ba e leng gore ba ka gare ga mathata magolo ao e leng gore ke ditlaišego tše e leng gore šetse ba itemogela gore jwale ba hlalana ke gare ke ba offera counseling go thoma furugu ka 80 and then go fihla ka 9 and then ke a tšhaiša and then ke tšea di-family tše 3 ke ba fa counseling for free ba neng le mathata a manyalo ka gare ga maphelo a bona bao ba sa nyakeng go loba balekane ba bona ba ka tla ka ba fa maele mola le mola ba kgona go save manyalo a bona o ne le problem le ngwana ka gae o nyako moraka o ne le problem o le ngwana o tšo nyaka go tepolaya o nagana lo tšintši e tla ke dule fase le wena jwale ka ngaka ya moswa and then ko go fe maele bophelo bo sa le gona tše di botse di sa le gona go wena o se ke wa kgatla manaba ke tše re di fang batho ntate Malaji ta ke tše sebaka se ko leboge prof le sehlopha sa gago sa batšweletši re thabela go ba le lena ge le bile gona gore phurulela le gore fa diema di rile tša tlhogopoledišano ye gopanego e be le tšere le beile fase mo tafoleng ke kgona go bona gore bontši ba batho ba tloga ebile ba fatlologile ka kudu go hwetša tsebo e kaka ke a kgona go bona gore bana bešong ba gobanego ba tloga ba ipshina ka tirelo ya ntate Moremi le se ke la lebala 079 170 9862 079 170 9862 ke dinomoro tše go banego le ka di šomiša na kgokagano tša le yago ntate Moremi ka ra ka bona le bolela ka tšona ke dife dikgokaganyong tša le yago re gona molago Dr. Moremi Facebook page ya rena ke Dr. Moremi or o ka re kry-a le mola TikTok re gona o no re Prof D Moremi or o ka ya ka mola YouTube wa no re Dr. Moremi re gona re a kry-agala or o ka re www.profdmoremi re gona mola website le gona re a kry-agala ntate Moremi ke a go leboga mathapameng a le kgono ka go rialo tla ke tšee sebaka se ke leboge bo bohle ba go bana ba bile le rena mo ga ile re mohlomongwe o be o thieleditše re to re ka morago ga metsotso ye ka bago ye e seswa ye latelago lena ba thieletše le tlo re leletša la re botša gore na le thušegile mo kae ba bangwe ba go banego ba kgonne go kwetša thušo go batho ba go etša bontate Moremi ba swantse no re botša gore ba tsogile mo kae goba ba sane mathata a majalo ke a kgona go bona ntate Moremi o tla tšama a re tšheletša ga le pateng a ya gae so go fihla ka 1 o'clock gore mafelong a letšatši bo bohle ba ka moka ba be le thušo ke ya bo bohle ba ka moka ngwana sa llego o kgwela thabeng re ke papatše napile ke dira ka tsela na ke kgale o hletla le mafase o hloka thušo se tshwenyege Dr. Nyoni o gona go go thuša skopo sempilo ke tharollo ya mahloko mmeleng wa gago sona se thuša ka malwetši ao a latelago stroke sejišo cancer maoto a bohloko blood pressure sugar diabetes bolwetši bja marapo le a mangwe a mantši go balwa le sebabo sona se hwetšagala mafelong a go fapana a go rekiša dihlare tša setšo ka Limpopo le ka Mpumalanga go kry-a dintlha ka botlalo o ka letšetša 079 251 7393 goba 064 095 7245 fetšiša malwetši mmeleng ka dikalafi tša Dr. Nyoni aka ya borena ya setšo. EasyPay yiba connected